Kebeli pi baro syakatup Khubor Jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekong san menta ke sengi gilong. Dawa thokit ke Kongres halor ke jingkelem ke Assembly Thamai. Ni no na ke MDA wan paj ke Kongres ong ke PNC. Wan pet ke National Health Authority ke jing penterikan ye ke Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Bat hapeding ulap ba syit hem kipai Catholic mengenai ke Precision Maria Beningkong min chispa snem. Bat mintangin pa syigi Khubor bakam benya. Ubak pensyai NSIM MDC bat MLA Berim ubalong ru minta Working President jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC hakajingya kendua bekinong thok Khubor minta kesengi Shillong ulakren syai ban nakaliang kesing Congress kala dawa na ke Khubor Jylla ban penlong da kejing thokit ke bajanai ban lap bat ban syem ye kejing shisha baro hak bayadai bat kejing kelem ke tunum pelun ke dom jangka ying dorbar thau ain bat thamai ke bah sauli ya ke balakmi lenti ban pleno aki kendiat banai banwan ubak pensyai ula penpau ke jing lengo bat jing kendit bakumno ke ni ke tunum ke kelon bat kahap habala penkre bat drodur yaka de ke Indian Institute of Technology Roorkee IIT bapau nam kari India nalor kataru ulaban syusyu da ke bakeli kumno ke ni ke tunum ketua habai ki kam ki jambaro lepet bat bishar banyak da ke tanat PWD building jong ke Khubor Jylla keni ke jingja kalawan ra ke jing bot nam bat ke jing artatin ye ke PWD building ubak pensyai ula dawaru bade ban thokit ya ke company ke bedang shna bat dang te ya ke Legislative Assembly building la ke long ne em ke betbe bat ke bala ban shania jingli kumno ke revise sispan yo ko ban ko hadu katega mau te na tadaw na kaliang jungi ka Congress Party isngau ba kana bakan syai mano baidan benta mano bomidan benta kan bahahi ban constitutive inquiry ne ban ayat aga central agency bagin inquiry ga digakam ban la namang isu tho ba ka IIT Roorkee kadi ba prepare ga design the best IIT in India berkumjuro ke menteri kani ketika PWD building juga state ke jeli hak ba engineer wa da ke clarification hadin bala ajia ki ngani ba nagalian ke PWD building contractor kin hapa ni sort from time to time ba office jung speaker tengim ti bahni hapa ta manu bayar mata manu pemidan mata rekenang bakan baik kan syai kan bahahi ban positif dekat inquiry nama kat kami kisah kami ke besuk bagi jingkua jingi kelong ba kami keju ke company BRC Limited ke batribun ki project kadi ka polo mon di kemudah bagi gue tadi ban stop bat de ban blacklist bat de ban positif suai ka inquiry bat ke building ruas ngau kembak kolong kapau incompetency kasapoi ke por bagi babun ke government scheme kingdom syasyu ban penteri dak building jungi na spoil ke state asal ke Meghalaya Pradesh Congress Committee hakasngi ningkong kaloong bekilong ki bakloy ban weng no ya ka jing sospon ye ki sangut ki MLA jangka lada ki weng no ya ka jing kersyan na Khubor MDA habakren mikilat pathai Khubor Working President ke MPCC uba pensyai NSIM ulong ru bamenta amtang ki sangut Henry Wat kitu ki bami kham hashwaru ki don hakajing kulmar jingmut habaki yu yabun ki jing kella lada ki weng no ya kajing kersyan ya kan ika sorkar no problem ban live ya ka suspension bara believe ke suspension la se kinna badi la naka Congress Party kajungi aja mulai tenre la dakin weng ya kajing kersyan ya kan ika sorkar the question ban live ke suspension bukan khamya ngapai ndai tangkini bapli kiba mi sanmut ki jungi yakin bar gitu bami ahmad lu minta gila babi kata kata jing shisha kata ila snap baharu bistoi bagi babun la sekali na UDP nagi parti ya gini kesan lu kawan haju bagi la babi bagi mi kerki naka Kongres te ban le ka am admi te na thai bistoi Kongres orang ni kasimpor lagi bun senam bopai ba pedang bagi tu ya ka simbol juga te bagi dia ideologi juga parti te kam dia besuk ya ka am admi bahkan suthe thang ni bar kamni ka basuk ye kiro bar sujam kerki na marba yo ki babbe ki bajom saka
TMC. Dr. R.S. Sharma, Chief Executive Officer, but Vipul Agarwal, Deputy Chief Executive Officer, Jongka National Health Authority, Kilawan Shillong, Ban Penlong ye Kajingalang, Pet Binya, ka review meeting, Halor Kajing Pentrekam ye scheme Sarkar, India, Ayushman Bharat Pradhan Mantri, Jan Arogya Yojana, Nakabenta ki Pratali, ki Jylla ka Thain Lam Mingi, ki Bakantup ye ka Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram bat Sikkim. Kani kajingelang kalong haka arpulai bat arpu sauterik mentau benai ha Shillong. Haka jing pet binya kinong penyat ya ke National Health Authority ya ke jing penterekam jong kita ke Jylla ya kini ke skim ai jing sumar ya ki bapang ki battemen bat iki khulung kena Dr. Sharma bat Vipul kilayro shikat day ya ke jing ture jong ki sarkar Jylla kani kathan ban ai ki lat sumar sukher shaki bapang bashitom tang ha ki jaka sor henry shaki nong kendong bat kishnong ki bajengai ne ki hospital. Dr. Sharma ulayro ru ya ke jing persyang jong ki sarkar Jylla ban tenrong ya ke kam sumar sukher ha ki jaka nong kendong ha ki terpeng jong ki nong elam shnong ha ki than nong kendong. Ulong baka jinge don ketilang kinong ilam shnong haki committee ka kwat ka kia ka health committee kan penchuluri ki para shnong bantur shakmat ban shemi ki lat sumar sukher hashnong hatha. Is actually start a completely new era of delivery of health services and using technology to deliver that, which will make things less costly, which is affordable because you don't have to travel. It will become accessible because then people from remote areas can also recall to the doctor so as to make better diagnosis. So there will be multiple benefits. It has to start. And as you know, you yourself, some of you yourself said about the low connectivity problem. In fact, this is something which was discussed, and this is the biggest challenge of the Ayushman Bharat digital mission, especially in the areas where connectivity is poor. Kalong kajingker khu kabakraw na kabenta ki patba nong shnong jong kashnong orlong shadali hakaban na kalyang UMDC ba Charles Marngar ulalit ban ai jingerap no sinyang shakati kashnong deki light solar lani ki solar panel shabaro ki long ying jong gani kashnong ki badon kumba arpusantli ki long ying kabalong kum kawai ni ki lat ban ra jingshai hakani kashnong kumban chipintip kashnong orlong shadali kabadai kashnong kabadang saadin habaro kilyang kabadon syaki benta bakendong kabajingai kumba khandai pusan kilometer tam AA na surok ba lat jagi road umsning kani kashnong kadai kabadang hap habo karat makado khairim imship bat kabadang hap habo kamawati constituency bat marmar hi ngalai ke jengkulan bangan pentit marmar ke wei ke solar kani ke solar bangan sa IEP marmar ka way pidan arpusan ying ngan ay barok khat kini gilai tiligi bol dan lai tiligi bol kabangan sa ay shafi barok kilong ying nganom kulari ay hakini kesengi hendrai komunong mikmat ngayu ishbon ya kijing dan kam hakini gadong bakatan gidong ni ngasong sen ay kini kesnong hangma pe ya kini ke school hangte ying school ibatap ada uplang ying school ibaret tangka bensyong rumdan rei nakaliang ka jonga haibor baret masyong tang kani kawai balada ublehi uibit yanga balada kipait ba jongga konsensi haka ba mentang lasdang banyak kisnong ban kerpat daga jing soret namar banga terang ban ngakwa ban syakri Hinin kesngi ka arpo atorik ujimmang arhajar arpo ar ka parish sin Dominic Savio Maulai jang kabalang Catholic kelepelong ya kamas bekhoit bat ke procession Maria ban ken mau burom ya kejingiat procession Maria baningkong kabalalong halait nkra ha ka arpo sauterik ujimmang khat kendai spa arpo ar hapeding kejingkela kamariang tang deki minute lasaki uslap ubajur Henry kini kim shim lala ban pendu jingkermen ya kemen sim baslur jang ki pat riunget ki bekentup na duk ki kena ren ki samla bat wat ki temen ki kro ki balawan na jan bat na jingai kila shim menta de jing shit rem ha ki jing dwai khuble kumaria lapin shongkun ru shu shu ya kini ke procession da ke jing dwai rosary ki jing dwai ni ki pat riunget berengkat ke jing put jing tem da ke cathedral band bat ke savio generate band
Hakani kejuk kesengi ke Parish Sunapahar ke lepelong ya ke Precision Maria Hashnong Umden ban rakhi ke jengiat Precision Beningkong ke baladap Shispa Snem ke balalong halai ingkra haka arpu sauterik bujemang kat kendai spa arpu ar. Bakda kitu ki khubor ngilapoi syakabakun tat hadru pengindesem yang kublai shibon.